morning, ma'am. Ma'am, ngasi class di ako'y ngarang tawgiba SSCD gi maths ki mock test ko previous year the PS toroga direct hangiba question haitare question kun hangmani dana magi adu question kun do ako'y mock test tawgibani adu noi kya gyam sungnaragi noi ngarang yengraba se kamai tawe yengraba ansa kiya ngasi da miyengo adu test asom ako'y hek mafam mama sip tongna tawrise se tawgibadai hena mong ta na full mock test ko makai gumna dum tawse hojite ako'y kar tentak na maths ki khawin tawbe wane ako'y da su songi room hongdong jingi sema sakat pagi thawak khaju sin ba oi budu ko yengo ma'am sida aina naina du se kidang speed thuna di takani ko kaino madam da exam da kamain tawroga ako'y na thuna question attempt tawda ge habado aingoni knowledge oi hongna ba pone ako'y silese yengo se du ko question number 1 ahmada simplification la sumana simplification la pa question pai ge dongni ko salona dam lubasing de as aina han hoto haibana teku lairamiba masingji yang saungna bilu yamna na bibani na masiang kitang lura maroi jo khangya du pai biar dam de holoi da aina hotara disi 7 yen thodi 50 tarni 50 tarni 750 ka 700 tasi tisla mangom tro ka phan lo batani ko tare mangom tro ka tar mangaga tare tro kun thang ni pan Ni pan 09 tawa tani distance route 9 tawa dum thiro siare 9 tawa yaw bro tre ka mangaga nate 9 tawa nate tre manga try to degi manga tre kun thang ni pan try to ni pan ma distance route 9 4 tawa ta du ba distance 4 tawa ka yawge try to palo tu sare da itu soir male sida si kya tani sa angai tare sate ta adro sate si mangom tronga manga mari kun kumato sama pan tronga tare sida jam khalle rukano pote dis din ut ke palo nu kanar dre ya ba lai dra sumana thunu ho jaya bani ko tab na ta ke tam khaidu ho dai da si tamama en underline to si tamama plus minus na separate to ibu tamani si tamama si bauji tamam pulli si bauji pulli ne phone boto sari kya tara manga si pin phone kya tare yen thukna bada 50 si na kya 750 si ni jang khaduk na ro kya tare 700 si di kya tare 215 sumana 915 tani yan tare ko mem se The least common multiple of 3 different number is this. Which of the following cannot be the greatest common multiple? LCM do kya na no? LCM no 120 ni makha da piri si asip oro do ba adi asibu yen yaro do na batiro si tarmane. Aina su takra ba male kono ite takra. LCM kya piramino sida 120. LCM ji kana na asip ni yen yabam thok pa na tro. Thoi thokte. LCM ha ba asip ni yen yan du ni. LCM 120 ni adutadi aisep oi be yaro da bha na true aisep oi yaro da bha tara gadi 120 si wi nya da number do aisep oi be yaro 120 nya da number thi 120 si nya da number do kana no sitaro do sumbro next the cost price of an item is 5 by 8 or selling price ni 8 is 5 what is the profit percent mangai mang do hum to nge do kun 60% tare second ho jawang kan ni ko me jidi question ka sulu dam ni mana hai ke no simha pura tak pai nate ko library ni ko se cost price to 5 ni selling price ni any have di nate cost price to 5 by 8 of selling price have ni selling price na ni pan oi matam da cost price na kya ho hai ba manga ho hai ne cost price na manga selling price na kya ni pan oi matam da adu manga da lera ni pan ba kya to gi 3 thongdra therefore gain percent kya ta ni manga manung do hum to gi sa manung de dikya no sa manung de kun dare kun no hum dikya dare 60% sumana mana arba ana se do bra 60% next a man covers half of a certain distance at a speed of 40 km he covers 40% of the remaining distance at a speed of this si kita matam sangani kita kan biramo C alone can complete Y in this and D alone can complete the same Y in half the time taken by C.
and how many days both of them together can complete 3 by 10 adudi LCM method part bi c bathandana thabak to 50 days tawi d na half of the time taken by c d na tawgandana c na toriba thabak to gi kaiba and how many days both of them together can complete 3 by 10 total work adu mabani efficiency half the time taken by c half time na tawi tangkhai da adu ta di D alone can complete the same work in half the time taken by C. Why efficiency? C efficiency is yeah. So matam tangkai to twice like C efficiency 2. D in a 2, C in a 1. Mawan C in a 1, 50. 50 is gitara. 15 is mawan in how many days both of them? 3. 15 na 3 neladi. Tare. Column third se ko sidmana hai se efficiency yengo thok subanga magi efficiency c ga d ga c na 50 days taw ngami hai d na tawradi nimit tangkhai da taw ngam hem natro mina thabak ama taw ngam ba taming du gi tangkhai da taw ngam ba mana kan me hen li natro man efficiency twice ori natro d sina ha c gi saru ani su ngam natro mana matam tangkhai taw ngami sa adu efficiency le to telwa pu to ke ta di D ga efficiency ga pirmi ba D se kana na suba gi D no C na suba D na tro C gi D pirmi adu ta di C gi efficiency pu na ta re 1 ga total work se 50 ta re man sudi thausi total work to gi saru kya thokpa 3 by 10 am na tro 50 gi 3 by 10 tara to pe hom adu kya da 15 work suba ne mo to du si 15 work se mabani pu na sura de na tro therefore C gi 15 work se mabani pu na sura ba de mabani efficiency ni ta mabani efficiency 3 na Other 15 to 3 near the ticket 5 days. So my line of go. Next. The average of 25 numbers is this by adding another number to this. The new average becomes this. Average ke angle no. Mi am yor pumatam da average tara angle ra. Angle is tara ni kumanga tara sani kaisi samri tara siansa. Second manga dolo hot be am line. Go. Hana or mi average kana no new number je hana mi ku manga lai mo average 150 ni hauji mi ama yakhlaba number ama yakhlaba average to kya hele average 10 hengala dra adu ano buji puto ke ta gadi new number ji puto ke ta gadi new number puto ke ta gadi ko new number puto ke ta gadi hana le mi average to sida plus haraga Hengalai be average tara duda mi masing puna kya sura si mi puna kumanga le ramada ama hapchila di kya sura mi kumanga le ramada di kuntar sura mi kuntar puri ke daba ai sani hum puni ainta isfare mai thak pai ni ko auta di same khega sani hum pu di kya tara samani tara tara smai na tra su khod ama lai ko n into average equal to total hai formula to pala bolu si hai hamad mi kya no le ja mi kya mi ko manga le re ko mo average kya no 150 si total puto piro hoji mi kun taruk sore adu kan average 160 ni si total puto piro si ni ji khadu na ba adu an sa ta je amai tor se ko mi ko manga le ringe gi apun ma puto mi kun taruk le kan average piro me adu gi apun ma puto mi kun taruk ke apun ma jina khara saw helam ni ba hele be saruk to ano bu yori du gi Rupees 740 is divided among A, B, C in the ratio this. What is the share of B? Share kya noi? B share is 12 ni apun ba kya manung da? Kunipan kuntra tarik manung da. Sanina puri adi sita ni. Kolom thada jam yada siang ka jingja. Ngai haita ba iwane ba. Siang no noi thurakani ba. Yo lupa C kana da A, B, C ratio yandu na tro. B na 12 phangdu ni apun ba kya no sia? Kunipan 37 dar ba. Apun ba 37 manung da B na phangdu ji kya no mai saruk se B saruk si 12 na tro adu ni apun ba C manung da di si ka di kya ta 200 ta ba 200 ka ta ka di 2400 ta re hai rani ko si tare ko next the average of 20 observation is this, the average of the past 11 observation is this, the average of the last observation
The average of 28 observations is the average of the past 11 observations. The average of the past 11 observation is this. The average of the last ama wala si question ji. Si question ji ama wala typing ama wala. Pitam je. See something wrong. The average 28 observation is 53. See, GD question हम एक किस्म check तो. The average of the last hari sida man leido male. Sida man sui wato male ko. Ama wato male. Ahamba tarama thoi leire. Moi kunipan ahamba tram thoi leire di. Sikso ikan wala mane ahamba tram thoi di. Anjala kade ne ba. Tarama thoi wala kade si palak kade je. Tram thoi kade kya na. 18 के tram thoi kya na. What is 11 see kan wala mane 18 पर last 18 observe 18 को मुझे यार तो मालूम थियो यार bro 18 और मने दो कहना वो तो मरम लाई सी क्वेश्चन टाइप से तो ना हमें याद तो यार को यार रिपीट हाँ मैं ये ड्यू लिस्ट तो kan तो हम तो announce तो सी हम तो लुसिन जाए का जिंदोर में पैसा चतो रहे हो 11 observation is this, and last 18 observation is this. Nipado hum kumari ko, mari, saban mga, oba, saban mga mapan lagi. Paano lebantan si tani ko? Si am thura bani, mental calculation to rini ko, mind hut pa kamay na. Makoy kunipan na tra. And into average equal to total. Makoy kunipan ya pun mabuto. Makoy ahan mamaksing kano lai mizya moy kunipan na tra. Moy kunipan ya pun bagyano. Average na tra. Karana puri naro kya loini. Parang kumari follow iro tra. Si moy kunipan na pun maneba. Hauzi ahan batara mathogi. Average na kya 54 na kya tara dadi. Puri na kya loini siya. Follow iro tra. Akun ba try pangi average to 52.5 si puina de kanalo niyo try pan na mga puri di 90 tare 90.9 kut pure try pan ni kuntratu to na napsila di 45 final lo ko si final lo batare ko si ni pula kya ta 11 I think di 29 ta dra si ni pula di kya tare mari mga di mapan lo ko si makoy kunipan level mes makoy kunipan le rambazi gi apun basilere adada ahan batram thoy maning di thigalak pagi try ma subada sidai sidam kumapan surije 11 subu masing do hanjin baine ba ado sine helam gani sigi kumapan gi apun ma belu jiga kunipan apun belu ji khadung na ga sidai si khaduk da na no lo bana trasa sidai phone lo masing khaduk da phanu lo masing ta ne si kumapan subu makoy kumapan gi apun madagi kunipan apun khadwadi amak heli badu phangane kanano heli ja 11 subu masingji anirak repeat to boi ne 11 subu do final level number ta ni samano option 3 find the single discount equivalent to successive discount 15 ga 10 ga di 25 tara 25 take 1.5 to ga 23.5 sidi single equivalent discount photo poi di d1 d2 ai no ji to idu man calculation ni ko column thadana handa aigi satra kwai ma wa muzi 136 pang ma satra yawi ko morang de yanga ma siranjit abra mingo ama yawi adagi ngarang so ma thawan de gi satra ma lam ba do ma su sam kuni thwe du phang ye ko mai ma mana kambu ma live ti yawa satra de ba live ti yawa satra ne ani maksi ko live de ngata ni adi live te pet toro yawa kambu du khange dana lupa lising toro to kambu do ado mamang da di khalok de gi thoba na ngang jai mamang da moi mama na mam thau sangre mamang da thau sangi bu sudi thomina re ba ko sudi thomina ra ga ya sabot ko mam le ko re me mo ngarang nan do ko re podo mak to aina morang de sang kutha taru phangi nang di kya phangi ma di sang kuni thoi de phangi ado na ma awang ba jawri ko
adu sina taba akhoi coaching gi datraga atopa coaching gi natraga coaching sukset satana sijel guma cpu guma tharaga moina suma jidi thajin mi yaweba aina ji holy coach sijel thamina di laroidro thudro cha mentally adu moina di adu ngame me sta du modi kun manung du da tata ta ba hola mani loina reasoning hola mani adagi english hola mani jiki daga khidang thado mani du phangta ba aina thara ju ayong phone bidi jiki da mani sobdi jiki da khara soigedra atai di loin full daw yan last itin haraka do mal sume sume mang lo ma hai sume ko question la le question type to mai nesara ma le na durang sai la le mai formula le go se si sumana noi di thina le ni na toina le pa mina di si chimpa por ka du ni chimpa adi calculation do si 25 tare si tini la du 1.5 ka do ni kya 23.5 okay no sina the ratio of two numbers is if their product is then what is the sum of the two numbers number ni the phone kya n out thiro ni pa ni na de ya de second ani hom de loidro kai n na thiri no masingani do karana 3 to 5 no tro masingani do amana 3x amana 5x or mani amani puri na phone kya ba puri na di kya ta 15x square ta bra 15 na sikadi kya ta ra traunga si 15 cube na tro adu 15 cube ni 15 square ta ni x ya ta ni 15 ta ni sambu to na tro amani sambu to na tro samdi 8x ta ro dro 8x ta ni adu 8 ka kya ta ni 15 ga kya ta ra ai sima bu to tak manda man bra ena sa salong hai pu do thai na te makoi thina pol bu to 8x har 8 si lak to 8 si kai lakuna sidai na tra puri na bade 8 jaw gre do ta n na ban sa tha ne ansa n na thiri ne thi do what number di n be ar ro she ni simang di n na bade china tro ya ba ai 4 kilometer ta tak to ro si question dap sa question chana de be ro ko di Mohan and Rohan did a work for this. Mohan alone can complete the work in 10 days. Rohan alone can. So if both of them work together, what will be the difference between the amounts they receive? Makuna amana 10 days. The sungami amana kya da? 10 days sungami to ersam logo da ba. Mentally what's it called? Tienga to ego on thong na rosu yare. 5 ka 6 ka 6 ka 5 ka 1 11 300. Second hotra loina. Ha. Tenate mabani amana. Mohan na 10 days the sungami Rohan na kya da 12 days na tra mabani ki efficiency kya na de ratio ja de ratio si na tra efficiency ratio di on thong na re da na mabani phasa yen di na tro phasa yen na ba si efficiency ratio yen na ne ba mana 6 panga da mana kya phang di ba 5 mabani apun ma du kya na 11 na tra apun ba 11 jina yen na di phasa si di yen tho kya thong ya so hom thangdra mabani difference kya no 1 unit natra 1 unit nan sani 1 unit kidi kya no so hom jine a sum of money as simple interest become this in 2 years and rupees in 3 years what is the annual interest rate of interest say ni da si umpu sam kun lisim sani mga tare ko kamana amount je sahi ni do rakpa amount di kana sahi hum da ke amount kya rakpa sida khedari kya lupa kya khede hum phu khena dra sida khedari basi lupa hum phu je sina sahi ni gi sendoi hapa sina sahi kya sendoi hapa amount se sendoi sahi hum kya hapa aduna khedari je sahi ma gi sendoi hele sendoi sahi ma gi hele si सही में की सेंदोई नसी बता दे सही है नहीं दे सेंदोई तो क्या तार माने 60 अदुगु मतु लुपा सांकुन सही है नहीं दे सेंदोई सी कायबा अदि पी पुथो प्रिंसिपल पुथो क्या दी सही है नहीं की अमाउंट से न तो अमाउंट सही है नहीं सिदगी सिंपली तरह सही नहीं खादो अमाउंट सही है नहीं से सीधा सिंपली तरह सही नहीं की हाफ से ली बदो
चाम कुंदो खाइदोखरदी पी जे लुपा लिसिंग मगा चनी तारे अब तादे अखोना रेट पुथोके तादी SI into 100 by P T lan SI di क्या ना P di क्या ना P di SI di humpu ni SI सही में क्या ना SI सही में humpu si SI सही में webni na time do one warani P di क्या ना लिसिंग में कसनी time तो क्या दी मंगा थोंगा नहीं ना था यार क्या find the least common multiple LCM पुथो मकोई में आमजनी ये जाबा अदुने 9 ये जाबा तारानी को 9 लो ये जाबा सीनी 9 ये जाते 9 ये 24 ये जाती ये ना सी ये जागा तो ये ना सी ये जा सी तारे 24 ये जाबा ये ना सी ये जानी 18 ये जाबा 9 सी ये जानी 9 ये जाता भी लोग हुए नहीं जी सीनी सी बनूँ तो ये नहीं जाबा सी तारे The trader marks is good 40% above the cost price. He allows some discount on it and makes a profit of 10%. What is the discount percent? Man, my 40% 40% henggal le no tro 40% ID kunani kun manga or madu taret henggal le aduga mana discount kara piti aduga profit phange tara or madu tara matho manga ani tramni adu discount tramni manung de 11 oita di tramni tare 14 manung de 3 tare export to kya ta 11 by 14 lani man ta ji kya na hum tara mari manung do hum tare sa manung do disma lani so hum da sini lani ko natraga so nyang khai sa men khai da tare na sa khai da tare ani salani sitane sidi kya tare yang khai sa men khai manung da sabe ne lani tare ani tram ni tara tare sma lani ko aba I thought you come right explanation tam toroke si at quite too much shortcut di ta sing si ko si leven yemo man hamad 40% hengel hebna 40% hengel padi kana 40% di 2 by kya mane 5 natra mangai manung ani hengel di mangai manung da tare la ni aduga discount posai mang manje man samai hengel matung da discount period discount du khangda mina ngata x ni lobiro discount do adu kya tare equal to kya tare ba ma 10% thogi 10% di cha manung da tara tara manung da matung ya basa mane 1 by 10 manam ni na tara manung da matung tara manung da tram thowere equal to ro pa ka di 2 7 sum jala di 40 lan 11 by 14 si discount do ne ba ina si di x lo sili ji discount do 14 wara mada 11 wara pa ji 14 makha da lejine mp ni ko matha lejine sp ni 14 dagi 11 lakh pa ji hum handare 14 dagi hum handare di 14 dagi hum handare tare du sine ba 14 dagi hum tare ta di sam da kya tara mani si the mark price and selling price of article is this what is discount percentage I'm line ho ja ratio do holo 245 kana ka pe 245 ka 196 ka 14 ka yaad hai amana 245 amana 1963 ka holo yara mari discount percentage but hoba 49 to 45 100 lane 20 no male si 49 5 ton ma pone pho ma mari kun sume pirami option ji nga gane ina taram no male ji guessing do fraction di mase makai ta de kakna so yara mani sina ka kya di 5 9 lo bini na 9 so 5 ta de yaro sim guessing to hola de harakane basi yare ko sini khuna ma pirami mp ge sp ge natro hai exam de sama thun hon ngam ngado na habdu nei tai ji ko SP na sini ratio do hot pani ko ani je ratio bu to di kathan 00 ka tro aduni tare je MP na si were SP na si were kya no handari je discount do 49 na tro khadon na du thu do ne the height of the cone is this and the radius of its base is this what is the volume of the cone ki volume dikha na 1 by 3 auta de kon yaw de ko 11 yan jaw thiyo 11 jabra taruk manga taramato yaad re 11 yan jabra yare sidi 11 yan nipanga niga tara yaad re taramato mapan tara taramato nipan taramato seni jimanung 11 yan jay ko adu de horen kanuta de tara manga ni kuma thoy tare na jen jaba tare hum kuma thoy
kuma tu kuma pan tare meri kuni pan tare panya te tare ni nyabro tare kuma tu butaret odi butaret tare kuma thoe butaret tare bo phum de 42 yai option A tare 11 yen jaba 7 yen jaba thiba maram ni khangbra kolom di tha de na si 11 hot ngama de noi thuroi drane thuni da kon gi bolum phom la kaino ain tai je delhi go jan soin heloi ko so na haram ge si explanation ji hena thuna moina tawninga sulai leite without preparation nei to is genuine ko aina han pathuan sa ta koina te is realist bini noina khang da bai mane ai shortcut ta lei maram du ta lei den he yo kon volume hadi 1/3 pi r square is natro 1/3 le pi di kana 11 by not 22 by sma khole din nang mo exam da r square hadi re tu kana a da 10.5 natro 10.5 di kya mane manga kuma thoi 21/2 ani rak lawai dro r square se le height kana no 24 natro sumbro ene tori la je keno 7 yen jan he jo te ahum tare kuma thu kaknar ba ani ka di 11 tar ba ani ka di kana sa trai te tar ba ta hodi for 11 21 kana into 12 tar ba si tor ma je ansa ji tu no le bata ne hare tu no le bethir ma je yare smain toroga ai na du tok di man kausen to ba horen 22/7 have 11 am yaudra 11 in yaure mu sida 11 yaudi ansa du 11 yen ta ne ha badu ma yare ngasai en to di 11 yen na thiba ade ma ke dora side ji hore 21 lai di 21 sida 7 am yaudra 21 7 am yaudra ade 11 se na 7 se na thira jare ade si matan ji ora di 1 1 1 1 2 2 ansa tu no le bata ne har jare samay khola mang na tu no le be ya ba du urakani ai di si hota bina samay no ni uba asi ji hello singla som thak tinga se lecture tharijo tumo ko paga engala call back torke class story aba A1 is 19 times more than A2, then by what percent A2 is less than A1? A1 is 19 times more than A1 is 19 times more than A2. A1 is 19 times more than A2. A2 dagi सितारे A1 से कितना A2 दंगी 19 टाइम्स है A2 तो 1 ही लो रो माउंट 19 सी 19 टाइम्स क्या ना 1 की 19 टाइम्स 19 ना त्रो सीधे जी हेल है ना त्रो A1 ना A2 की 19 टाइम्स 19 जी हेल है 19 हेल है अपने तो 19 हेल दी 1 दी 19 हेल दी क्या तारे तो इधर तार मरो इधरो तो आदि क्या तारे हो जिक्सी What percent is A2 less than? No percentage class क्या होता है जो जा 4 or 3 रा और ने percentage दगी पर मने मखा था नहीं ता अगले मतलब apply तो उम्रा A1 दगी A1 जी 20 तेरे A1 जी दगी कराना हंदबा A1 दगी कराना हंदबा नुसे आजा A1 दगी A2 नंदर जी क्या 19 नत्रो percentage पुतो क्या दी क्या कैसे लीनो उनको सीजन का मुगिरा If the greatest common factor of two numbers is this and their sum is this, then find those two numbers. Masing ini tisna pol 1 ete I sep na kya taba 47 yan jabo ekdam ni ani tisna ra kya ta si ta bre na yaad re tisna bro manga si di taru tisna bada si tangam de yaroi ko tare kamaga di nipan si tangam re 1 8 si tai si di 2 tar tisna bada si tai habna tro tisna bada si ta di si gata de ira lai dur si bo
the hot number the lower natra. A principal sum is loan at a fixed rate or compound interest. The amount is this. A principal sum is loan at fixed rate or compound interest. The amount is this at the end of 1 year and if you see at the end of 2 years. How much is the principal? Principal do kya no? Answer is sila tani ko. Point mangan bagi sila 0 makaro. Answer sita re. The consensus ng dilay mo nito. Mari tarin puri ani ko. Mga tarin tarin pumpon. Mari. Jekuni pantar. One. This thing would 1,000 tiro. 1,000 si malere. Mapan si 1,000 mani. Tarin ni pa mapan. Sini siya sa taro. Sini mga sa wani. Erko. 0 home yaw 0 home yaw re. 115 ki squad kya no. Sam kontra. Sitare. 0 yaw. 115 ki squad si mal. B tani. Lu mama le ado angka jilara me kamana. 115 ani ji puina kya tani 115 squad kya no. Sam kontra le re. 15 squad 225 adu ta kya tare 1325 25 adu si kana rane. 0 home le odra 1 0 ama ani. Any small lies the Gantabla. That conception na seeing a dear qua. Wamage. See can any is a sin principal unico sinacari amount harmasagi amount. Sina harmasagi amount sina amount and isubasagi. Sumaisale. A quena passage putoki pasa pizia. Putoy passage the gi aham amount harmasagi amount or pa anisubagi say amount or moisia kaita matamda. Makoisia zippy type. GP is the geometric progression or continue CP is the continue progression way baniji. A continue progression na GP way have got 30 no. Sini ratio ga same way name. Habadi A1 da P ni and bagi ratio ziga A2 da A1 and ratio money. See used over A1 da P ni and bagi sila P to X loss A1 the sinatro. Ama say A1 sinatro A1 da P ni ele. She does A2 da A1 ele. Si mane have that X photo kadi X from Sakro. Sini current puina si makala withdraw duni. L's income is 30% more than M's income and M's income is 30% more than N's income. L income is 30% more than M's income. M's income is 30% more than N's income. N's income is what percent? N ga puto. L income is 30% more than M's income. L's what if N's income is 4% less than L income. L income is more than M. M is 100 tare. M's income is 30% more than N's income. More N income 20% M ba. Some by Shan Loromo. Spider the EMZ 100 Loro ELZ 30% hele habni na 130 lere. ENJ M's income is 20% more than N's income. N income is 20% hele habni na 100 so 20% hen mani na 100 by 120 lani. After the N we N gal she is ni putok to je. After the ratio je kathna ge tadi sa mani la ni somda 130 ga into 120 la ni. Zero ni kathna sina kya da 13 ga to puna 156 ta da sina 100 oira. Adu ke do ba N gi income je what percent less the N income je 56 handai kana da L income da adu ta di L income de 156 ta mani si 56 ta ni 100 sina answer ta ra ni ko. Approximately have ni kumai ja 5600 ni and 560 aham da kya sar manga sa padiya bra man ahum sa mari sa padiya da man ko mari ahum sa padiya ni ahum sa ladi 5600 sida 156 ne ladi ahum salani ahum to trying pan ahum manga chaunga to ahum 46 tare adu dikhadung na kya tare
Ramedi kunthani to is 92 920 tare 920 is the kaya set ya 6 up over 9 sapati somalam no male adagi 2 sapi musi taramane 6 lagi yung to kunta to mo kuntra no to yare approximately sele si taramane si sida tawri khambra l gi do m gi do khona 100 lokselo l gi 30% hele ta di sam kunta ta ne n degi kya m na kya hele ba 20% hela tar kune ta di si puto kya ta di 20% hela ta di smile ane ko ta di yan thau de si de explanation to biura so pondi ta ai thuna speed balo khot pe mane no kyan ta mong ta pi ge ko se eng gi jo khona sam lo silo eng gi sam lo ta ri el is na kya hele hai no mangwon de gi 30% hela sam de 30% hela de 130 ta roi dro ado n gi puto si ke no n is dagi n gi value se n is dagi 20% hele ne 120 by 100 20% hele simple ne aduga kana gi n gi value sam ji tare ne akhoi pa mi n puto ke ta di ke do tara asom si sam ji ma ka rani 120 ma khala oi dro karan puri na sala dia n du si tara ta brane n value ke tara si tare adu de hoji l na ke tara 130 n na ke tara ba 100 anim le re aduga 120 im le re ota di ratio saro ratio di mata makha sama kakna yare ko mata kakna yare ota ka som sam le som 13 into 12 lai som na kya tare sam tare som na sam som na 156 adu di man haj ke na l gi income dagi per mana makha thangna ne l gi adi sin makha thangani l gi income dagi ka doba n na handa ba kya na handa 56 adu percentage puto ko dagi per mana makha thangni jiro ta khram na tru noi da silware sumana मैंने खोलो तो बस कराया ना सामो खोलो तो भैया बुरा कहता सेकेंड रहा अदुख तरा बोली शिरा एमएन को बस हाफ ऑफ ए सर्टेन डिस्टेंस एरिया तंखाई जे हिदा he covers 40% of the remaining distance 40% of the 2 by 5 and speed of this and finally covers the remaining distance adu di ani manga yan of the tara distance to t lo 10 lo silo si tang khai ha di kya ta ne 5 ta ne si 5 man karam speed sa pa 45 km per hour 3 km lo silo adu di and remaining di kya no tangkhai di manga sakre manga lemori manga du manungda 2 by 5 are adi manga gi 2 by 5 di 2 km sin man kya sapa remaining di 8 km per hour finally covers the remaining manga ni sala 3 lemori 3 km na so 24 km per hour sale hai average speed puto kya ta di punna 10 km to 10 distance ta average speed to 10 distance by to tell time di sini yela di manga sila di kya ta 1 by si time di kya ta re 5 na sila di 1 by 9 si time di kya na 1 by 4 si time di kya ta ra 3 na sila di 1 by 8 ta ba sini yela ne alsam no ti ne to makoi maka alsam ji 9 ga 4 8 ka di 70 ta bra mati 9 ka di 70 ta ri mata ka sala 70 ta di माइन 970 वाला दी 8 लाने प्लस मरी 70 वाला दी टाइम पान मरी टाइम पान लाने ये ने वाला दी 9 टाटे का टाइम पान का दी क्या तारे टाटे का टाइम पान का कुछ रहा 10 into 72 तारे मंगा का दी अनि मंगा का दी तारे और तारे का याद रहा अनि नि मरी अनि टेटन 144 तो 7 येलो तारे अनि 20 something और दी 144 by 7 सी आउज़र है और थूरो बनी कोई नहोली से सीधे अंक कुकर संगी को मकोई की डिस्टेंस वाइना 10 किलोमीटर लोग से ले माना तंखाई है बम पलकता है half of the certain distance की तंखाई है बनी 1 by 2 नीना अधे am 40% of the remaining है 40% है अधे क्या माने 2 by 5 का माने fraction अधु इन्हें 2 5 मखादा ले बतू मसुम 5 नहीं जाबा नंबर 10 किलोमीटर लोग से ले जाते इन्हें अधे हाँ डिस्टेंस 10 किलोमीटर ने हरे से की सरो तंखाई था अधे क्या ना 10 kilometer की तंखाई दी क्या नो 10 kilometer की तंखाई दी 5 नहीं
सिधे माना 45 किलोमीटर पर आवर चले है सी टाइम बुथ 1/9 तारे टाइम दी डिस्टेंस द स्पीड एंड 1/9 तारे अब सी 5 किलोमीटर चले अदु लेमोरी दु कनानो 5 किलोमीटर चले 5 लेमोरी 5 तो 2/5 दी कनो कथना दी 2 किलोमीटर तारे सी 2 किलोमीटर से माना 8 किलोमीटर पर आवर चले है अदु दी टाइम दी सितारे अदु दी मंगा का अनी के चक्रे तारे अदुना लेमोरी से पुरपुना 3 की दंगा और रिमेनिंग दु क्या दे माना रिमेनिंग डिस्टेंस तो 24 किलोमीटर पर चले सी टाइम दी 1/8 तारे डिस्टेंस द स्पीड एंड बगी 1/8 तारे अदुदी एवरेज स्पीड फोटो क्या दी 210 डिस्टेंस 10 दुदा 210 डिस्टेंस द टोटल टाइम दी सी 1/9 सी 1/4 सी 1/8 ओम दिना येलकपा सी कैलकुलेशन नु ने थुन होली मखोय होम जिगी मखाय एलसम नु मत कारा नि 72 तमो एलसम 72 द 9 एलदी 72 8 8 दु मत तो 1.8 सी 4 ना 73 एलदी 18 थोंगी मत तो लेरे 8 ना 72 एलसम 72 तागदो येलकपदा 9 अदु मखोय मितिस ना गांदा 35 को थन समाता लोरे को ngasi explanation se am thugi brat noi de sman explain to lem de ai siang ka jai jungal mada ai mamang da sum mock test to sana baje kwa yenge ba khoj kaya mi ojauri bai ji kaya am ni speed thuri no anka hi budu nei chana de kwa yam thu de ya de maram di ke no si sang do hotar di nang moi du ne ba kwa ada speed si noi si yong ngam mi ni ngam ne ba kwa aduna sijel gu ma tha mi mam yaksila di ma yam phagda ba moi di sit kan ji me wani thabak to dam ni मोदी अदमाय तौर तोपनेबा मोनी सिटकन जिमी थौ तौर तोपनेबा दुना आइना हानिंग इसे तौजी अखुज फन हाइजी आइनो जि ताइ म्याम जे ताकि माता ने याम हांगी जी को अदुना कन्सेप्ट यौदब खोतब म्याम अदुना टीचिंग स्ट्रेटजी हलक सेमदोक से फजना को ले खुपालक पादगी सतदी खुदिंगी क्वेश्चन म्याम आइ के पुना क्वेश्चन याम न होतानबा को क्वेश्चन पिथोइना क्वेश्चन yang खैमु फुमा क्वाइदगी याम न मसिंग याम चुम्बग तानबी पुंग कनोगी मनोंग दा मिनि निफु मनोंग दा गाना दमाइन तौर कदुरी को मैम हाइंगनबको टॉपी एरिया मारग अदमायना तोब तानरकनीबको अदुना लेकपाब से खर तानाजी अदु हनक्ति जिदी गी आई सयनी ममांग फोंगी लेक तो मैन पामनर लेबदो ममांग सैदी फोंगम ने हनक्ति मु पब्लिश तौरनी को विजन एकेडमी हान मिंग थार चाउन फोंगरगे नोई जिदी थाब कमु हनक मी साम खरेन माइ पाइसे नोइन हनक हेन माइ पानी येंगो आई 136 फंग मी यावरेबा 120 दु फंगबाई सातग यावरेसे याम थागनिंगानी सिबुदी सिजेल ओइन थागे हारे सिन पाजिबुदी 136 फंगबुदी को सिजेल कोर्स ओंग यावगे ने सिजेल नंगी दी ऑफर पिबिरगे न मा हाइबनि दुगा सिदी मादी लमजिंग कन सेरी थब खलंग्रनी अदो सिमक यौदो साम लाला दी बेस ने को 120 फंगा खनबजु खनबा साम फंगा खनबजु खनबा नत्रा अदमाना अदो नोगी दी अमा फंगा लोरे नत्रने फजन होना जी होना दुलेंगा मोदब लाइते आइना जी होली बिसिम म्यामदो सिम्बा पुरा ताकुना ते नुई दुले एक्सप्लेन तौरी दनाइना practically tawba yaba phone adumang yawdrasu khara handara bawda mesta question kun du manung da tramni trawnga di rana got kane sumaina tawje ko aduna haitaba le gadi adum hainam honarsi aduga sima leire akhoi anoba new base hogde noina manaba sing hayo ko akhoi gi asomna room hongdo puse 22 July sibawdo hongdong na ba tawri ko sibawdo adum noi anoba base hoji anoba या बेस तौरी बसिंग दी याव यानी नुना मानब से दुम हाइबे यानी को जीडी की स्पेशल बेस दुम तौरी से अदु अक्टोबर द फॉर्म थारगा जनवरी द एग्जाम थादिनी अदु मतम लेत्रा हुदी होनद्रदी थब खलोय को सब्जेक्ट मरी मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग से केनिना सब्जेक्ट मरी होना बा हाइबे नुना हुदी होनद्रगदि हें एग्जाम मया द हतो तो होना बा यारोय है को अदुना नोय बदी फरे कोचिंग मयाम कुइरे चलै सिनत्रा नमाना बा कोचिंग चत्रिबा चतब लेगदि सी 20% डिस्काउंट फ्री को सिगी अखोई रूम होंजिन बजिगी कनो दाइतारे सिगी चांस लौरगा हैगद्रा ऑफर पिबिरी नि नो यावनिंग नबना द सिदै द यहोब यारे सिमा लेरे अदुगा खंगदु खोता बसिंगे मु एक्स्ट्रा क्लासरूम अमगा सेमा बनी सिदै द नोइना इंग्लिश द हैतब वरगेरा द मेस द हैतब वरगेरा ओजासिंग अवेलेबल वरगा हेना क्या लौबी बादु म कनो मोइरने कोइ बिजन एकेडमी पुजिको हाना न कोचिंग मफम रूम मनिजी अमना कवादा ले अमना लंगथबान ले कोइ चेंसेल ओजासिंग ताकoi वाबद होजिति लेरे रोय अजगी क्लासरूम असोबसिदा अखोई कैंपस असोबसिदा क्लासरूम सुमाइना स्मार्ट क्लासरूम अहुम अमा लेरनी तोंगाना एक्स्ट्रा क्लास तो ममा मगा लेदनी या फजना तोबी दोरेबको सिदि नोइना फजना हाइबे यारे खले नोगी एक्स्ट्रा क्लास तो बको लोइन मैनेज तो गमाने अदु वाउदिंग आइ थोंसिन तोरसिको तोरो सिदि ज्ञान ताद खोतब यारको सदम हारो फ्रेंग सिसिलो सिलो